элим. Кара Суу районундагы Жоош айыл өкмөтүнө караштуу Питомник айылынын Асылзат Шайрапал тобунан ырдесте. Bizim erken Çarıkavay Şangavay, bizim erken Çarıkavay Şangavay. Kayda varsa muzikanın gülürü, kandip duram topundanı ırgavay. Irgavay, ırgavay, kandip duram topundanı ırgavay. Uçan gülü toptan almay getemin, uçkan kuştay ayasmanğa jetemin. Özüm görgön özgörülmüş mahabat, özdeştürgey tatal turmuş derengin. Derengin, derengin, özdeştürgey tatal turmuş derengin.